Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi Kehenyo Trap Youth Council Narpo Circle ha ke khat arterik upanai jilleo arjar arpway kalano senyang da ukau bat udai sha ki hinru pulai tli ki longying jong kasnong che rupi kasnong menkre bat ha kasnong tongseng ki baliya kendo jing e nakadaw ka jing penjeri jong ki Borsen Shar ki East Jaintia Hills District ya ka jing Khangdam yakini ki marbam la sam mar khat ar kilo kawai ka longying bat yaupan la sam mar lai kilo shiyeng Kaseng kala ay kubleiru ya kawai kalong kame kabana kasnong che rupi ka kong sunamon chadong kabala kloy ban senyang lang bat kaseng da kabayarap arberni ukhaw Yusuf Iwong dene yeroi ya kajingle yang pi kam kaseng penyu pi ha ibor kam naong ne ibor iwakian yani ibor iwarit ki yang pi da perchang pi ulithu liwat kamno ule nene kamu yerap ya kilong yung langsam kilodo waduk nene kikup silang kisem ciliang dah ini por kamdongan tu na appreciate ini kajingle yang pi heju por imun seni pi kam keseng ngol randen pi nangku pi cekmat kamtam kamayoy haga Thain ke yang ini, kam sikit di Pengkelang. Pedeng kajing donjong kajing Pengkelang COVID-19. Mistu barok mentah kipor barok Indonesia Songying. Artat pedang don kajing Khangdam. Malah lockdown dekat sorkar jelah pok kajelah ini. Mentah ni sengau bandong ba hidap dekat kajing pen. Ya ke ba kum kaseng hi nak kapor pilai i yang bagi lat thai kapor. Mangila persyang banirap ya ki perdok senam ki jongi wat lagi long ki jingiram ki barit ndre ngisngok men pat hasa sisen ha ganega kentipat layok ban yar spok ki than jong kanarpu ya ka bangin yo banirap ya ki perdok senam ki jongi